Isakchirwa swina malembe a tirha eka mathekisi ya tiUber. U sungule bindzu leri hi xikongomelo xo tihanyisa endzhaku ko helela hi ntirho ebangi loko ku sungula COVID-19. Chirwa u ri nxavo wa le ehenhla wa petrol wu n'wi sindzise leswaku a tleketla vanhu lava yaka ni kusuka eka mpfhuka wa le kusuhi tanihi leswi ekule swi nga lavaka leswaku a tirhisa petrol yo tala. Tanihi leswi a tirhelaka khampani ku na mpimo swi ta eka tihakelo. Uri u tirhisa mali yo tala eka petrol leswi n'wi endlaka leswaku a nga xavi swilo swo titsakisa ku kota ku xava petrol ku va a tirha. It has impacted this e-hailing community negatively because now we need to adjust our working arrangements or our working strategies, because now we can try to work locally instead of taking long trips, because long trips consumes a lot of fuel unless if you are driving fast. Ku tlakuka ka nxavo wa mafurha swi ni ku onha eka vaxavi ni mabindzu leswi hungutaka mali leyi munhu a salaka na yona yo titsakisa. The ripple effect of higher fuel prices in the economy is not only through higher inflation, but also a dampening effect on overall economic activity. Ma-Afrika-Dzonga va langutane ni ku tlakuka ka mixavo ya swo hambana hambileswi ku kula ka ikhonomi swi nga nyawuriki leswi vangaka hi xiyimo xa ku pfumaleka ka mitirho.